Njengamanje-ke sesikhona si-ready bakithi, sesilinde wena nje sivive ngawe kuso-ke lesi sigayigayi esinamandla somsakazo. Njengamanje-ke sihambile sethu sinaye-ke ubaba umfundisi uJele. Ngicela nje ukumnikeza ithuba lokuthi ababingelele abalaleli. Amen. Ngiyabingelela abazalwane, ngiyabingelela bonke egameni likaJesu, ikakhulukazi ngibingelela i-management yonke ye-Abseko egameni likaJesu. Ngibingelele bonke abazalwane, abalaleli nabo bonke abantu nje abezwayo lo msakazi omkhulu egameni legazi likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Ayi, namhlanje bakithi ngempela sithunta udaba olubalulekile, udaba olusemqoka bakithi ngendlela zonke, njengoba kuLwesine nje lomama, uLwesine lwamandla, uLwesine lomthandazo, uLwesine lwendumiso, uLwesine lokuma kahle noNkulunkulu, iy'ndaba zakho eziqondile. Sibuka khona nje ukuthi-ke ngempela ngabe ukhona yini umehluko phakathi kokukholwa, kuyini kahle kahle ukukholwa, ukhona yini umehluko phakathi kokukholwa kanye nokusonta. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi nje sidlule lokho kuqala, ngiyafisa nje ukuthi-ke singene kuleli phuzu loku-understand-a kuqala, siqonde ukusonta ukuthi into enjani ukusonta, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka abanye abantu bakuhlanganise kube yinto eyodwa. Manje sigcine singasasazi ukuthi abanye-ke umuntu egcine engasazi ukuthi kuhlukene noma into eyodwa noma kuhlangene, ngoba phela khona ukukhonza siyakhonza ey'nkonzweni sihlangane, kodwa manje uthole ukuthi omunye ugcina ngempela engasazi ukuthi which is which kahle kahle, omunye amisconfuse ukukholwa kanye nokusonta. Manje sifisa ukuqonda ukuthi kahle kahle uma sikhuluma ngokusonta sikhuluma ngento enjani. Bazalwane, mlaleli ekhaya, into engayicacisa kafushane, ukusonta ingathi nje ngokuzwakala kahle kuyimizamo eyenziwa ngabantu bezama ukukhonza uNkulunkulu ngamandla abo nangengqondo yabo, uNkulunkulu engambuliwe kubo. So benza ngawabamandla, bathi bona njalo sonke isikhathi uma behlangana bona bathi bayokhonza, but akusiko ukukhonza okuyikho lokho, ngoba ukukhonza okuyikho ukuthi umuntu azane noJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami, bese ashiya konke uNkulunkulu angakufuni. So usuke umuntu onjalo engenaso isambulo ngaye uKristu. So that is why sithi ukusonta, ngoba ukukholwa kahle kahle kuncike ekutheni ukwazana naye. So uma ngabe sithi siyasonta sikhuluma ngomuntu nje ongambulelwe ngaye, but owenzayo wenza yonke imizamo ukubonisa ukuthi ngikhona nami. So lo muntu imitate iChristianity akusiko kahle kahle, akuyikho, kodwa kuzoba yikho that day uhlangana naye uJesu. Hayi, kuyezwakala. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka umuntu mhlambe aze anyuswe, anikwe igama mhlambe lesikhundla esithile, ethiwa hayi udikoni nangu, noma kuthiwa hlobo luni lwezikhundla ezikhona, kodwa ukuthi usafinyelele kuleli zinga lokusonta, akakafiki kuleli zinga lokukholwa esisazongena kulo uma sisuka kulolu hla lokusonta. Macikwane, kule ndaba engijabulisa kakhulu, iBhayibheli ngelanga uJesu wayekade, ngicabanga ukuthi wayekade ekhuluma kunale group abafarisi nazezasemthetho nabo bonke, and labo bantu labo bebe-opposa uJesu, bemelene uJesu, but omunye wabo weza ebusuku, igama lakhe Nikodimo, kuthiwa uyisikhulu saleyo qembu lelo, kuthiwa weza ebusuku. Uma eza ebusuku ufika nje ukhuluma amagama kuJesu, akahambi namuntu, uhamba yedwa. Kuyacaca ukuthi ngesikhathi uJesu ekhuluma khona into emthintile, khona into ayizwile. Bahlezi bekhuluma, behlangana ethempelini, bekhuluma ngomthetho kaMose, bekhuluma ngayo yonke, baligcina isabatha, yenza konke, ngoba abantu bokusonta bayigcina imithetho ngoba abambulelwe. So lithi iBhayibheli-ke ngaleyo langa ngesikhathi uJesu kade ekhuluma, khona into yathi yafika enhlizweni kaNikodima. Lithi iBhayibheli weza ebusuku, uma eza kuJesu ufike ukhuluma amagama, uthi Rabi, mfundisi, ngiyazi ukuthi wena umfundisi ovela kuNkulunkulu, ngoba akekho umuntu ongenza lezi imangaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Sikhuluma la ngomfundisi womthetho, uyawazi umthetho kaMose, and bangena ethempelini, bayahlangana, benza konke, bagcina konke, unesikhundla esiphezulu, but kunalento wayengakaze ezwe ngendaba kaJesu ukuthi kahle kahle yini ukukholwa okuyikho, noma yini insindiso. Ufike uthi mina ngiyazi ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu.
ngamanye amagama ngesikhathi uJesu ekhuluma kunento emenze wambuleleka kahle ukuthi no lokukhuluma lokhu sijwayele ukukhuluma la basiyayikhuluma imithetho kaMose but ayenzi lutho enhlizweni zethu sesiyayazi nangekhanda ngoba kunomzalwane owazi amavesi ngekhanda kodwa wamsizi ngalutho uthi eqeda ukuwasha amavesi bese asuka futhi ayokwenza isono aqeda ukushumayela ayokwenza isono aqeda ukudumisa ayokwenza isono ngoba akambuli akakhona lo muntu ongakambuli esokhuluma ngayo ongakambulwa kuye that day embulwa lo muntu uzohlukana lezinto ufana nomuntu ovalelekile azathi uPawuli ngale kuMoses kukhona indwangu efihlile ubuso ngamagama umuntu onjalo usuke bufihliwe ubuso bakhe engaboni kahle ngoba usuke engenaso isambulo ngaye akahlangani naye so wenza imizamo ke uzama ngengqondo yakhe uzama ngamandla akhe uzama ngenyama yakhe and umake sure ukuthi abantu bambona ukuthi yena uyakholwa kanti yena akakholwa ngoba ukukholwa bazalwane kuqinisa ngento engabonwayo kuyiqiniso ngezinto ezethenjwayo lezi zinto engabonwayo zinguNkulunkulu uqobo lezi ezithenjwayo zinguJesu yena oyithemba lensiniso yethu hayi no kuyezwakala inamandla icacile ngendlela emangalisayo uma sezingena-ke kuleli phuzu-ke manje lesibili sesichazile lento yokusonta ukuthi ngempela isambulo suke singekho ngoba uma sikhona kusuke kunezinto umuntu osuke kudinga ukuthi ayikhumule njengoba kade ushilo mfundisi ukuthi uthi eqeda nje elikhotha ivesi kodwa lingamsizi lingamenzeli lutho ake singene-ke ekukholweni manje ke sikuchaze uma sesikhuluma-ke ngokukholwa ngokuzala kabusha ngoba uyabuza uNikodima uthi hayi bo ngingabuyela kanjani esiswini sikamama sengimdala kangaka uyabuza ukuthi lento yenzeka kanjani ake siyichaze ukukholwa ukuthi makukhulunywa-ke ngokukholwa manje umuntu okholwayo ukhulunywa ngumuntu onjani kunalento eqhubeka uNikodima engithandayo uthi uJesu iqinisile ngithi ungazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu uzalwa kanjani ngamanzi nangomoya ake singene sigxile ukuzalwa amanzi amele izwi bese kuthi umoya oyingcwele so sifike sizalwe ngezwi ngesikhathi kushunyela sisuke sizalwa ngokwezwi noma ngokwamanzi so uma ngabe sesifikile enkonzweni futhi asigcini lapho siyaqhubeka futhi sesizalwa-ke ngomoya lapho khona sesinikwa lento yokuthi sim-understande-ke lo muntu osizele ngoba bakhona nabanye basindisiwe bagqoka kahle bathi basindisiwe kodwa kune-level abangafiki kuyo ngikhumbula indaba uPawulu ufica abazwane bayakhonza ubuza ukuthi namamukela yini umoya oyingcwele mhla nikholwa bayakhonza kumnandi kukhala ama-keyboard mangaba wakhala ama-keyboard kudekorethwe kuhle kwenzeka konke but ukubuza mbuzo munye Pawuli uthi namamukela yini umoya oyingcwele mhla nikholwayo ngoku-understanda kungathi uyayizwa lento yokukhonza kwabo ukuthi kunalo muntu ongekho la these people bakhona bona but kunalona ongekho ubuza umbuzo namamukela umoya oyingcwele mhla but asizwanga lutho thina waqala uPawulu washumayela wabeka izandla baqale bamukela umoya oyingcwele ngoba sifika la khona esesizalwa ngomoya la khona sesikhuluma enye ilanguage la khona sesambulelwe ngayo ukuthi yena ungubani and uNkulunkulu umoya oyingcwele mase sefike phakathi kwethu usambulela yena Kristu ukuthi ungubani usuku nosuku kuyakwenzeka kubo bafundi bakaJesu baba noJesu iBhayibheli kwavuka umoya olwandle bayenza imizamo yabo bathi bazama ukulwa nokhipha amanzi emkhunjini iBhayibheli bakhumbula ukuthi khona uJesu la emkhunjini bamvusa uJesu mayevuka iBhayibheli wafuka kuzo umoya nolwandle bayizamile uPetru imizamo but uJesu mayefika akazama uyenza ukukholwa ukwenza amandla kaNkulunkulu amanifeste kubantu hayi no kuyezwakala wathi indaba kudala nje kade sibuka incwadi yamaThesalonike okuqala nalithi khona liba namandla makuhlangene izwi lihamba namandla kaNkulunkulu alisebenzi mangabe kuyizwi lihamba lodwa amandla kaNkulunkulu engekho nesibonakaliso futhi samandla kamoya oyingcwele zonke lezi zinto zontathu kubalulekile it's very imperative ukuthi zipheleliswe empilweni yomzali ngoba umuntu ogcwaliswe hayi ngezwi lodwa ongagcwele izwi lodwa ogcwele namandla kaNkulunkulu nomoya oyingcwele ngeke akhuzwe njalo kuthiwa hayi yeke ukuthi umuntu ophila kuyena uyena oyoba unumber 1 ekumsizeni nasekumkhizweni njengamanje-ke sizothi hulukuqu nje engomeni mangabe sibuya siyaqhubeka nalo uhlelo lwethu qhubeka wena unganyakazi ungayindawo mzalwane lapha ekhaya akusekho umzimba
ziningi iy'ndawana ngempela esasiy'thintile, sikubukile ukuthi kuyini ukusonta, sakubuka ukuthi ukukholwa-ke kona kuyini. Sengifisa manje sikubuke ukuthi uma-ke manje umuntu ekhetha ukukholwa kunokuthi asonte, kumsiza kuphi ukuthi umuntu akholwe ngempela ngokweqiniso kunokuthi akhethe ukusonta. Eh, uma sikhuluma ngalelo point, njengoba ngithande kakhulu yona indaba kaNikodima, uthi uJesu uma ungazalwa kabusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Yeah. So ngamanye amagama, ukuya esontweni njalo ngamasonto noma isikhathi osonta ngaso akukwenzi ulungele ukubonana noma ukubona uNkulunkulu. Yes. So into ezokwenza ukuthi uqualify ukubona uNkulunkulu ukwazana naye. Yes. Ukwazana naye ngokuthi umamukele uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Ungaculi, siyawacula amaculo ensindiso but Yeah. singasindiswa. Siyaqoka kahle singena enkonzweni yensindiso but singasindiswa. Umuntu ongasindisiwe enye into abonakala ngayo uyakhunjuza ukuthi iprayer namhlanje, uyakhunjuza ukuthi kuyazilwa namhlanje. Yes. Noma ngabe kuyemthandazweni udlula umthathu, uyafonelwa kuthiwa njalo ungakhohlwa ukuthi siyangena ngo-9 sizoqala intercede sidumise senze sikhonze uNkulunkulu. Ngoba umuntu wenyama uyaphushwa njalo ngoba ayikho lento kuye. Kwesinye isikhathi athi angizukuya enkonzweni ngoba ngibhizi ne-washing, but umuntu kaNkulunkulu bazalwane, umuntu okholwayo, lento lena iyamshisa. Ngikhumbula ngisanda kukholwa ngangibala iy'nsuku ukuthi loshani lwesithathu ngiye-prayer, loshani i-Friday ngiye-prayer, i-Sunday iza nini ngiye enkonzweni, ngoba ngangiyizwa lento ukuthi no, leti konke engimuvayo phakathi kwami. Yabona umuntu uma ngabe enalento yokwazana noNkulunkulu noma yokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso, kumenza ukuthi angahlaliseki, enze umsebenzi wakhe ekhaya. Uma ngabe intombazane avuka clean, aphekenze konke bese agijima athi no, ngisaka uNkulunkulu. Akayi kubazalwane njalo, akayi kobona ukuthi umngane wami ukhona namhlanje, akayi kobona ukuthi ubani ugqoke kanjani namhlanje, but nje uya kuNkulunkulu. Ayikho into akulimazayo abazalwane emakhaya, afike umzane noma athi ufike kuqala, afike ekhonzweni, afike ayihlalele nje, but noma athi ufike kuqala ithi ungena nje bese uyathanda ukuthi baba akekho njengawe, unguNkulunkulu. Bengakafiki labazalwane, kufike wena kuqala uthandaze yabona, wenzeka ukuthi noma ufikayo afike sekugcwele uNkulunkulu. Lethe yokukhonza uNkulunkulu ngeqiniso yenza ukuthi uyazi into oyenzayo. Awugqugquzelwa, awutshelwa, awukhuzwe esontweni ukuthi akujolwa uma ukholwa, ngoba usindisiwe, ngoba uyakholwa kweqiniso. Wena wenza indlela yakho iqondile, awulokhu ukhuzwa njalo ukuthi umzana akayenzi lento. Uhlezi unembuzo eminingi ngoba awukahlangani noJesu. Kunalento engiyithandayo msakazo wami egameni likaJesu, incwadi kaJohane chapter 4. So funa verse 23 wakhona. Uthi yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the spirit and truth. Uthi uJesu ukhuluma nesifazane eSamaria, uthi isikhathi sesikhona noma isikhathi siyeza, sesikhona namanje ukuthi abaqinisileyo, ibambele ekhaya, abaqinisileyo, ngoba lokusonta ukukhonza ungaqinisanga, ukukhonza without an assurance, ukukhonza uthi uyobona khona. Abanye noma bekhonza umbone emngcwabeni wakhona athi kuthiwa usikhonzele kwabakithi, ngoba wena ucabanga umuntu uyakholwa kubo baphi manje. Kahle kahle ayikho lento. Ngifuna ukunitshela abazalwane ukuthi akusikugqoka kahle okwenza ukuthi uqualify, akusikugqoka umfaniswano okwenza uqualify, but ukwazana naye. Uthi uJesu kuNikodima, nawe umfundisi awukwazi lokho, ukuthi unesikhundla esingakanani akukwenzi ukuthi uqualify ukubona uNkulunkulu ngelinye ilanga. Uthi uJesu lwesifazane, uthi isikhathi sesikhona noma isikhathi siyeza, sesikhona manje ukuthi abaqinisileyo, abaneqiniseko, abaqinisileyo abakhonza uNkulunkulu bazomkhonza uNkulunkulu ngani? Ngomoya nangeqiniso. Ngeke bamkhonze ngenyama yabo, but bazomkhonza bekumoya. Kuye kumnandi ukukhonza mntakababa, umkhonza uNkulunkulu ukumoya. Awuyenzi lento eyenziwa ngabantu abanye namhlanje. Bazane bayahlekisa, abanye bakhuluma ngey'limi, but wazi kahle ukuthi umoya akasahlangane naye.
bakhuluma ngelimi namhlanje uthi kwenze njani u-imitate one. Impilo yokukholwa, impilo kamoya ayingi ngoku-imitate, asiyakhi lento, asiyenzi lento, but siyahlangana naye bese agcwalisa ngomoya oyingcwele, asiphe nesipho samoya oyingcwele. Usuke sikhuluma ngelimi, asifundiswa lento, but umoya oyingcwele uyasinika talent, sikwazi ukukhuluma. Into kamoya le ayisiyenyama, ayingemfundo yakho, but ekamoya uthi uJesu sesifikile isikhathi sifazane sokuthi abaqinisele abakhonza uNkulunkulu bamkhonze ngomoya noma bamkhonze bekumoya, bamkhonze nangeqiniso, bayamkhonza bazwana uNkulunkulu besenyameni. Uthi esekhonzweni becabanga izinto zakhe ekhaya, uthi omunye osekhonzweni ubhizi uyachatha kufacebook, kuWhatsApp, lowo muntu usenyameni egameni kaJesu. But uthi uJesu bazomkhonza bekumoya, bamkhonze nangeqiniso. Uthi ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abakhonza kanjalo. Hayi, no, kuyezwakala inamandla ngendlela emangalisayo. Hayi, khonza ngomoya nangeqiniso. Uyesho obhalayo athi kukhona abantu abangidumisa ngey'ndebe zomlomo, kodwa iy'nhliziyo zabo zibe zikude nami. Injalo impilo yokusonta. Uyabona kuba ngazathi kuyalingiswa, kodwa ekukholweni okuphelele ayihambi ngokulingisa, kodwa ihandwa ngokukholwa umoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele ohlala kubantu. Ngiyafisa singene kuleli phuzu esinalo lobubi ukuthi ukusonta kubi ngani, ngoba ekugcineni phela vele akukhokheli ngalutho. Sichaze ukuthi ubheda ngani, kubi ngani. Ukusonta iyodwa into ebheda ngayo ukuthi uma udlula emhlabeni ngeke ubonane noNkulunkulu. Ya, noma usuwakhokhile amathikithi ukhokhela amathikithi, wagqoka kahle, wenza konke, wadlala i-keyboard uma ngabe ukuleliso, ngoba nala ensindisweni sinabo abasontayo bazalwane, singafihli. Ukusonta is not a party ethile denomination, but ukusonta ungasonta kudlala i-keyboard, usonte kudekoretiwe, usonte bazalwane egameni kathi ume nje ngokuthi mina ngiyanikela, ngiyakhipha okweshumi kwakho kukuhle, but ngeke kuvuleke, ngeke kukwenza ukuthi uqualify ukuyobona ngoba yinye nje indlela bazalwane ukuzalwa kabusha, ukwazana naye, ukukhonza yena ngeqiniso. So ingozi ke lapho yokuthi uma udlula emhlabeni ngoba wazana naye ngeke futhi wazane naye naphakade. Uthi uJesu ongiphika phambi kwabantu nami ngiyomphika phambi kwaBaba, ngizothi angimazi. So ingozi yalapho ukuthi uJesu ngoba ungazani naye namhlanje ngeke uphinde wazane naye ngale kwethuna, ngoba kusekho ukukholwa nokuphenduka ngale kwethuna. Ngale kwethuna usizi lwaphakade, ukukhala kwaphakade, ngale kwethuna usizi. Impilo yakho yonke uzobe usosizini ngoba vele uzobe ungazani noNkulunkulu. Kodwa athi umhlabeni nxa sikholwa lapha siyombona le ngamagama. Uma ngabe ungakholwa, ungamkhonzi uNkulunkulu ngeqiniso lana ngomoya, ngeke umbone. Ingozi leyo nje ukuthi ngeke umbone, uyesogweni. Hey, kunjalo. Kodwa uma ngabe uphenduka kuye namhlanje, noma wazi ukuthi ngisengisonta iminyaka 15 years, uphenduka namhlanje uzinikela kuye ngokuphelele, usengahlangulwa, ithuba lisekhona, ngoba ithuba lisekho ngale kwethuna uma ngabe usuhambile usubiziwe. Kodwa uma usela ithuba lisekhona lokuthi usengayilungisa indaba yakho, uyeke ukusonta ngoba ngeke kuze ukhokhele. Baba, isikhathi sethu siyagijima ngendlela enamandla, ngendlela emangalisayo. Ngicela nje ukuthi ngikunikeze manje amazwi okugoqa nje kumlaleli sisekhona sisahlile. Oqala nakho konke ngiyabonga uNkulunkulu isikhathi angivulele sona, i-management ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakuye uMacingwane, ngibonge nakuye producer, ngibonge wonke umuntu egameni likaJesu obeyingxenye yalo msebenzi omkhulu ongaka. uNkulunkulu bazalwane, umsebenzi wakhe muhle, uyababazeka. So sengigoqa ngaleli lokuthi bazalwane, asiphendukeni, asikholweni uNkulunkulu, asingami ey'ntweni. Uthi uJesu ngelanga njengoba induku kaMose bayiphakamisa esihlanu, kanjalo indodana yomuntu imelwe. Hhayi ukuthi uyacabanga ukuthi but imelwe kuphakanyiswe. So uJesu makaphakanyiswe bazalwane ey'nhliziyweni zethu, simkhonze uNkulunkulu bazalwane. Ngifuna ukucela ukuthi lento ayiqali manje, nabapristi bebekhona, abapristi abakhulu, kodwa yibo ababulala uJesu. Ayikhona izazimithetho but yibo babulala uJesu. So uma ngabe sewambulelwe ngaye, noPetro naye wamphika uJesu ngoba khonto engakafiki kuye, but isikhathi kufika umoya oyingcwele phezu kwempilo yakhe ukuthi
asukuma wathi yini enabulala uJesu uNkulunkulu kodwa wamvusa amagama waqala manje wakhuluma ngayo wafakaza ngabo uzofakaza kahle nowesifazane okade waseSamaria lithi iBhayibheli wathula imbiza yakhe waqala wamngena eSamaria yonke kade imazi ukuthi uyiphethe kanjani wafakaza ngangizothi kuyafakazeka mntakababa uma imbiza yakho sewithulile kuyafakazeka uma sewuhlangene naye kunalento ekuthiwa encounter ukuhlangana naye uma senihlangene naye uzokwazi imithetho yobufakazi makubiza ofakazi ungayi hlala phansi kudunyiswa uNkulunkulu ushinelo bese uyaphenduka bese uthi aqathi ngimbone lapha kimi edlanza inhliziyo musa ukufakaza into engekho wazi kahle ukuthi awazani naye. Praise God. Eyi kuyezwakala inamandla. Awu ukhona lo mkhuba kuthiwa hawu joyina evesini noma kuthiwa uyasinda umthwalo uyasinda uyeza ukuthi hhayi uhudlula amasukesi kodwa ngoba kuthiwa ejoyina evesini nawe usufuna ukuyojoyina yamukela lamandla uyizwe lento iqubuka ngaphakathi. Awu siyabonga kakhulu kumfundisi. Nansi imikhafazo yabantu ingena, nansi imikhafazo yabantu ingena ngempela ingena mningi iyelakanyana. Siyabona ukuthi abalaleli hayi bahlezi nathi ngey'ndlela zonke.